Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Pius Marwen MLA bat MDC Karanikor Constituency, Ringkat Uba David Pingrop Executive Engineer PWD Maukarwat Division, bat ba SI Lasso, Ringkat bat u kontraktor, Menteri Shnong Ngunrau, hene kasngi kakhat pratrik ujelliu, kilahiar jorep kerke ya kasurok Ngunrau, na kabantaban thaulat kumno banyo bansnano, ya kani kasurok kabalatwano hakamit jong kakhat henry tarik ujelliu. Hakani ka jinglet jurep lasakhi bakani ka surong kam longshu banyat wat ki beriru namar ka jing senjor ka kendo nakaliang ki pat ba kasnong ngunrau ru hakani ka sngi kilayami pat ba banshna kerke ye ki lenti yat kejan ki basipor knang ban pensuk yu pat ba hakayat ka yeng bat penpo ye ki mar ki mata shapo shnong hakani ka sngi nakaliang uba Pius Marwen ula penti kena basyen nakaliang u kontraktor un sayale ban penkloy ban shnano yakani kasurong bat ula kerpat ru iki pat ba bakin long ki bayai sha shipor namar ka jingtrei ka long ka bahe bat ka poru ka dei ha ka por liur ini nak kalian hijonga rangkat batu engineer napo mokuat SDO dan JI badai baik ka PM Jaswai apa menteri yo kasnong sekretari snong bati Baik nak kalian kasnong dengan baik ya mereka surok dong kasnong nongrau kumpa pila yang tu bah surok kalabam barok mu nonton yesu buat tanggal ti penyat ru kalong kabae nak kalian aculi rekat bat katibatman ini lawan baik hang ne kumjuru bat nak kalian ki nongelam dong kasnong ru ba mentah kesini nak kalian joki kila mi renti dak kasnong ban thaulat bensna nanti ya kejat sipor ben like ya ka benkit ya ka mapam mati bagi papang bestom bet nak yang ka departemen ru kali do kapor ngilaya baik ngilaya diskos bet ngila nak kalian ke kiru la senja nadu menin mar senja men step untuk marsen yo ya ka jengtip nadu nong step hi kilawan mare wan pek lor kani ke senja bet nak kalian minister dari MLA Dr. Maukarwat di Barinik dari chairman jong kenika regional committee habay pej andai pej ya kenika jinglong jingman jong kenika mariang na kalian jong iru ilawan pej menin mensngi te kumju kumbah na kalian jong iru ila kaong ba ra sesokar ben ong ya kasokar ben ya tak memuruk ben irap alor kanika kam dena kalian kajong ngaru umum hikmat jong kanika konsumsi ladon step ngilawan pek ne bat ngila ya song bat ya ragi ba nak kalian di department sa ai menteri hau kontraktor ben menteri ya kanika kam bat naliang kontraktor iladon dekat ne song ba kacing trei kalong kabahe kacing kamtam kamariang kabalong kumne di ngimla benong ya tapor marba kacing cilong jong kamariang ru kabah kumba filatip men kadai kapoliur bakacing trei kabah he na kalian kacingi rekat batu ban batuju kumna kalian kontraktor ru nila na kalian kasnong ru labu ya kacing kerpat bah kumno kumuru ya kakam ide men pendep kloy nak kalian departemen baru kontraktor lakubur ya kata dari 54 ong katno nomor ba kakam kebahe bat kajilong jongka mariang kaba kane kumbo hakanika jilong jeman ko mariang tadi kum nong elam yo snong ila sakhi da kajong khmat ya tua jong kanika surok dari hagaju upor ngi penpau kajing snok kumen nomor nodu ki tenat ka tenat PWD ki nong mi khman Bujuru i minister jongka Maukarwat badai MLA Maukarwat gelawan pek kenang menin bad ila ai sibun ki ki jing kermen nam ta jong i ku kesnong thau bad kumjuru menta gasni dan hani i sar Pius Marwen badai MLA jong i nang nena langrin konstitusi ba marsin tip ila funingi ba mlelei insa yepet lang ya kya keson bat ngalapan ong ba dei tang menta re borbor haman ka kya keson jong kesnong thau i judon ringkat
Thì cái này ngas ngô con ông bà ngà pen pau cái những ngọc men của crowd. Kumju na penta ka telat PWD I Nomi Khmat bat kumju I Sarinik bade Nomi Khmat jo ram makrwat constituency bat kam kerpang kalong nam ta ka regional committee ha jing elam ni Sarinik ha ka ba menin ila wan hang ni ila ong ba laknuk no watange ka footpath ka bade banyai pai ba nong sunong nang ni tai siang ru la simji klip sai kren hapo DC office ban niyo jing yarap te henrei nakaliang jong snong ha ka jing denkam ka bakerki menen mit ina yo pen perta yami pai ba ni menta nam ta ban ya tholat tang ban nom du ka ya yang knang bakan bu jing sngan yingi ha ka bang ya ka ni jaka ti menta kum ki pai ba nong snong ina yami kat ni nam ta ban Snai ini lenti sipor tak hadu menala ban pendep ini surok tanggawe ke jikor sagawe pat ka mat ke banga kwa ban kerpat hakmat di kontraktor kelong ba kumba inong mi khmat bat ka office kila la yamir jumut lang rekat ka snong ba niop pentrei ya kene jing trei di kumbang laong hakmat jengki ba la long bala kat bala hi ngini le pen kloi nomor bang sutu ba detang kani kalenti umdon da we pat rilat kalenti ban ai jing yarap ya snong ka thau nomor bang don tang kani hi ko we kalenti gimana